Jedan od najboljih lijekova koji imamo na raspolaganju je altruizam. Znači, altruizam je nesebična ljubav prema čovjeku koja se manifestira kroz kvalitetan odnos, ali mi danas kad vidimo kako se ljudi hrane i kako žive, postavlja se pitanje da li još uvijek ima kvalitetan odnos. Znači, altruizam se može manifestirati kroz volontiranje, mada sami volonteri ne moraju biti altruisti jer to mogu raditi iz sebičnih razloga, recimo da nešto nauče, da se pokažu u društvu ili da dođu do cilja do kog žele doći. Znači, altruizam treba biti samozatajan, znači ako imamo nekog susjeda koji imao puno manje sreći nego mi u životu, skuhamo mu dobar ručak i ostavimo ispred vrata da nas ne vidi, ili stavimo u kuvertu 100, 200 ili 500 kuna i bacimo u njegov kaslić. Znači, biblijska matematika je dosta čudna, ona kaže ko više daje, više ima, a u našoj glavi jednostavno sve je drugačije posloženo. Isto tako, u Bibliji piše baci kruh svoj povrh vode i naćiš ga za mnogo godina. Znači, u Bibliji piše da sve što radimo, sve će nam se jednostavno vratiti. Znači, ako činimo dobre stvari će nam se vratiti. Ako činimo zle stvari će nam se vratiti. Bog toliko cijeni altruizam da kaže ko daje siromahu, posuđuje Bogu. Isto tako, Bog na kraju neće podijeliti ljude na ovce i jarce, na lijevu i desnu stranu, prema tome koliko su išli u crkvu i poznavali Bibliju, nego kakvi su bili prema svojim bližnjima. Najveći altruista je u stvari Bog, jer mi kad pogledamo njegov život od jaslica do Golgote, to je u stvari ogromna žrtva, jer Isus da se utjelovio kao jedan anđeo, to bi za njega već bila ogromna žrtva, ali on se utjelovio kao grešan čovjek. I mi ćemo kroz svu vječnost, ko se udostoji vječnog života, proučavati plan spasenja i što više budemo poznavali plan spasenja, sve ćemo više voljeti Boga i sve ćemo mu se više i više diviti. Pročitat ću vam jedan tekst iz knjige proroka Izaije. Ovdje se radi o postu. Znači, Bog je dao Izraelcima samo jedan dan godišnje da poste, to je bio Jom Kipur, dan očišćenja, kada su se svi Izraelci okupljali i kada su prinosili najveću žrtvu Bogu. Znači, ovdje Bog osuđuje post iz dobrih dijela, znači da ljudi koji rade loše stvari, koji su u svom srcu stvari zli, koji rade zle stvari svojim bližnjima, a poste da bi se pokazali dobri pred ljudima i pred Bogom, to je u stvari gad pred Bogom. I ovdje Bog govori o tome kakav post on u stvari želi i kakve će rezultate donijeti. Kaže, nije li ovo post koji ja odabrah, razvezati spone zloće, odriješiti teška bremena i pustiti na slobodu potlačene i da polomite svaki jaram? Nije li to da podijeliš kruh svoj s gladnima i da u svoju kuću uvedeš izagnane i uboge, da odjeneš onoga koga vidiš gologa i da se ne kriješ od onoga tko je tvojeg tijela? Tada će svjetlo tvoje kao zora izbiti i zdravlje tvoje ubrzo će isklijati. Pravednost tvoja ići će pred tobom, slava Gospodinova bit će ti zalaznicom. Tada ćeš zazvati i Gospodin će odgovoriti, zavapit ćeš, a on će reći evo me. Ovdje imamo dva obećanja. Prvo je da će nam Bog dati dobro zdravlje, koji je rezultat altruizma, a druga stvar je da kad zovemo u svojoj nevolji, kada budemo imali poteškoće i probleme, da će Bog reći evo me, što je rezultat dobrog odnosa. Znači, samo ljudi koji imaju dobar odnos sa svojim i bližnjima mogu imati dobar odnos sa Bogom. I isto tako, Bog koji je obećao vječni život, rekao je da svi oni koji su sebični neće ništa primiti od Gospodina, a ništa jednostavno znači ništa.